It was a day much like today that I decided to change my life. I had just received an email confirming that I had been offered a scholarship to study in the US. I'd been working for years for this opportunity, a chance to make a better life for me and my family. But since first applying for the scholarship, I had also started working with UNICEF on the Air Pollution and Environment Programme. At first, I saw it as a temporary gig while I waited for the scholarship. But as time went by and I realised the scale of the problem we face here, I knew I could not just turn my back and walk away. You see, the reason we have such bad air pollution is that it's so cold here, month after month, where the temperature barely lifts above minus 20 degrees. As a country, we're not much blessed with assets, but one thing we do have plenty of is coal. We don't just use coal to power our cities, we also burn it to heat our homes and cook our food, which means children breathing in small particles known as PM 2.5. During the Soviet period, when Mongolia was still a communist country, we rushed headlong into industrial development, and our infrastructure was firmly based on coal. And now that we've realised how deadly it is, it's going to take a lot of time, money and creativity to turn things around. But that's where we come in, trying to help make that change possible. Намайг одоо давгжин цэнгээс хөтгөө гэдэг 48 настай. За манайх одоо 5 хүүхэдтэй. 2 хүү 3 охинтой. 2002 онд одоо зууд болоод одоо малгүй уураг бол суу манайх цууд бид нэр энэ Баянхонгор аймагт нүүж ирсэн байгаа 2003 онд. Тэгэл одоо энд амьдарч байна та. Манай зөөхөө одоо ам болгоч эмнэлэгт нодны аваар эмнэлэгт хэвтсэн гатгаа аваад. Тэгээ сая бас энэ ханаа төрөөд бас эмнэлэгт хэвтээ. Тэгээд байнга л ерөөсө ханаа төрж идэг энэ бие суулттай сэтгэл зовоож идэг энэ хөвгтэй гантлаа бас тийм байгаа юм. Бие суулттай тэгээд ханаад нь даварч идэг энэ өө шимтэл явах юм тогтсон гэж би их бодсон тийм байна. За сүүлийн жилүүдэд Баянхонгор аймгийн хүүхдийн ханаад жил ирэх тусам нэмэгдэж байгаа. Хүүхдийн улирлыг дагаад агарын бохирдол бол дээцэгтэй хүрдэг. За энэ үед бол одоо хүүхдийн өвчлөл маш их ихсэж одоо 50 ортой эмнэлэг маань одоо ачаалаад авахгүй байна.
Анаа мөнгөрдөг Баянгорын үлзий сум. Ам бүлдэрүүл амьдэрдэг. Эхнэр хөвгтэй. Ави багасаа мал дуртай байсан. Үгүй дээр өсөө тэгээд малчин болсон. Сургуулиуд гэсэн. Тэгээ хүүгээдээ ирээд одоо бас энэ цэвэр агаараар амьсгал хүүгийнхаа эргэж явна. Мал залаа эргэж явна. Тэгээд юу яадээ? Одоо энэ цагаан ямаа, энэ цагаан хонь монч одоо ингээд хав хар нэг утаа. Энэ одоо энэ Баянгороос ирж байгаа юм утаа энэ салхинаар туугч орж ирж байгаа утаа чинь ингээд утааны хор өшгөгч одоо ийм л байна. Энэ одоо цагаан ямаанаас ингээд хав хар болцсон. Цагаан хонь чи хав хар болцсон. Энэ өөрөө зөвхөн хаагаад одоо ингээд нэг дулаан ороод ихээр одоо нэг 3 сар гаргаад 4 сар ихээр одоо нэг салхиныхаа юугаар одоо ингээд энэ чинь юу одоо хар найрлал цагийн явцаар ямаа гэсэн хар найрал. It's kind of funny, but whenever I see these coal-powered heat-only boilers, I always stop and take a look. They're my inspiration in a weird way. They remind us why we're doing this. The most important part of the project here is replacing the coal-fired stoves in people's homes with electrical heaters and good insulation so that we can reduce the health impact for children inside and outside their homes. So far, we have converted over 200 homes, and the people we selected to run the trial have been really happy with the change. Багцын хамрагдсан байгаа манай. Тэгээд энэ одоо халаалтын тэн одоо ингээл энэ. За одоо энэ халаалтын тэн тавилаад манайх бол одоо гэр бол одоо үнс авахгүй, аргал төлш оруулж ирж нүүс нутаа унаар явахгүй. Энэ гэрийн дотор орчин агаарж болтол юм цэвэрхэн болсон. We think it's really important to get children involved in the fight against air pollution because empowered kids always make the best campaigners. And that's why we're working with the Scouts to run these courses that teach children to collect data on pollution levels and then post them on their social media accounts. Soon we hope to have children all over the country naming and shaming places where pollution levels are dangerously high, while giving credits to those who are committed to reducing air pollution. Schools and kindergartens are some of the places that worry us the most because we often see really high readings in classrooms. And if you add that to the pollution burden that they're already facing at home, you can imagine the risks that children face here in Mongolia. For me, the most important thing is to make sure that children in Mongolia don't grow up thinking that this is normal. And if we can achieve this, then I'll know that I made the right choices in my life.